感谢圣尊的精彩宝贵法语开示，恭请圣尊为与会大众做金刚总持环境法灌顶，包含有皈依灌顶，请大家协助把各自坐的椅子叠好，放在楼梯的两旁。请灌顶的路线是从伽蓝尊者这边进来，再从韦陀菩萨那边出去。请大家灌顶时手结金刚总持手印，一心持诵金刚总持心咒，细心观想于金刚总持合一。Beta Tara Om 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 Beta 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 Tara Om 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 Beta
beta tara om 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 beta tara 还没有接受灌顶的同门，请你们速速前来接受灌顶。 om beta tara om beta tara om beta tara om beta tara 还没有接受灌顶的同门，请你们速速前来接受灌顶。 om beta tara 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 om
Tara Om 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 Beta 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 还没有接受灌顶的同门，请你们速速前来接受灌顶。 灌顶即将要结束了，还没有接受灌顶的同门，请你们速速前来接受灌顶。灌顶即将要结束了，还没有接受灌顶的同门，请你们速速前来接受灌顶。 Om Beta Tara Om 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 让我们以热烈的掌声感谢圣尊为大众做灌顶。做观想大礼拜，礼拜根本传承上师及十方三世一切诸佛。Om Hum 观想顶礼，回天心三印，二拜诸菩萨。Om Hum 观想顶礼，回天心三印，三拜诸护法金刚。Om Hum 观想顶礼，回天心三印，四平等于其手。 护摩法会圆满吉祥结束了，非常感谢师尊的大加持，师母、诸位上师、教授师、法师、讲师助教与大家的护持，以及网络直播现场观看的观众，谢谢大家，阿弥陀佛。恭请师母过火，请诸位上师过火，教授师、法师过火，请同门在龙边排队准备过火。We now conclude this live broadcast. Thank you for viewing.